Ni wirigiro bwako goro bwaku ni bwagirite na inguku gwatoge ni kirenteto chieto cheru thaitha tumonanire twa mathithio ni Grace Muriuki na ningeto Maureen Kinya amona nteto iria nkureterete ni tugakuretera ntuku ya mbere ya ngavana Mutumo obisine tangavana akariba maili 7 akirwa nari kuria ngavana Mutuma kubono kianzarene cha maithonde atongere gicigone giki bakenerete utongeria bubweru MC Caleb Mutethia kuromba ngavana Mutuma kumwitikiria baritanirie ngugi ondi MC Ithile harumirite ageta na mbere na rware rwa kurikithia kamiti ya guchunkuna mbecha cha Meru. Ure utari Jamus Kabu Diocese ya Meru Jackson Murugara kwa mukirwa na nkero ntere cha Kathwana onde misa ya mwanya ethithikite Cathedral ya Mutindwa. Ntuku imwe nyuma yawe kujokia muumaji wa utungata ngavana Mutuma ntwithinkiane atonyete OBC na kuambiria ngugi kiri ntuku yawe ya mbere Mutuma na ikite muchemanio jwawe jwa mbere na kanjo ya minister kumutariria weru bomantu kiri ndwangi mwanya mwanya. Mutuma na ugite agatigira kurina ukenaniria bubwega bwa thirikari nikenda kethra kikatiba a minister Bakawira Babati kwethra bakiaraniria nawe MC nabo bakijukia kanya kweberia na kinya kutezaniria miswada iria baraikite kweberia gitene bamwe ba a minister Bakawira. Mutuma ugite thirikari yawe ikarumira na inyamanto jegi ugima taure Muthuri Muriuki akurikithia Narua Governor Meru Reverend Mutuma ntwithinkia akinyite na mbere ofisine ya Governor Meru naja nandi ethwa kithirimana na minister ba county ya Meru abisa nene na kinya erekeria narua ni ntuko ya mbere ya kwethira ndi ofisine ta Governor wa Meru pambere ngochokeria mwathani nkatho nontuba kumpaka nyaka na untuba mbere nandi ni kubaritana ruthiomi rwawe ndurakwenda baitana rungugi Meru building together Meru building together Meru twajenga pamoja Meru twajenga pamoja akiona ikio tongeria bwawe bura kuthithia ni gwetithia na mbere ngugire chithuri gitu au kabere na kinya gutigirana ni gwito bwega kuendelea na ngugi ira etiirine those who came before us nengogi yaitirwa ni ngavana wa mbere His Excellency Mheshimiwa Peter Munya ngogi yaitwa ni former governor Mheshimiwa Kiraitu na the immediate former governor who was also my boss Mama Kawira Mwangaza so tuteyite kwambiriria kiri vacuum tuyirite kuendelea kana tuyite kuendelea kuma kiri misingi ira yaki ne akoro na yakoro baube shima ndaeta na ne unonton kuragia our top management team ya county government of Meru to amberia together na to amberia from a positive note ne kenda tomba ko right of all the pain kana tolwa ni ororobora twethirite twina bwo in the past in the political arena na unja na mononandi ethwa kinyire kagite gaka untu bura tegete ni gutigira mumiru akwebwe na mbewe kwanda kagite gato thengerete kimbura nenya gutigira ati cibitari cionthe ni gwitangugiro kubaterie twambiririe kuthwania ni ate tugatethia antu ba Meru ni ate department ya agriculture ikaumba kudeliver mbeo kiri mwananchi na kuonia antu beto urimi bwa kinandi climate smart agriculture ni kenda tomba kwethia twina food security in our county tukwaria mantu ya health ura tukaumba kudeliver effective and prompt health services to our wananchi beto ba Meru
na kinya twariria mantu ya kuiregister kiri program ya afya ile wetwa SHA kana Taifa Care nikenda antu betu bendelea kumenyerwa ki matibabu na ndiye kiwa bawe ni kutemaka barabara na gutigira itingugi bonthe ba Meru bagwita ngugi kwenda urungika gutena mateta kana siasa nyingi boya thato ni ko set the ball rolling nkwira timu ekwa ni atatubatire gwita mathuganio ya kuromba ngwataniro ikuromba respect for one another na ikuromba twithere twi intentional in delivering development to the people of Meru na muno twite as a team nikenda twita kuraya indi muthiene ethwa kimenyithia minister barabara itangugi githirikare kawira ati katiba ediuga gavaneta bombe gwitania nwe ndauga we akethwa kiba kanya gwitania ngugi nwe mwankarira akethwa kithura bawe no twe kinyomwe akethwa kiathura kala kunyariria. And to those who are likely to go with the governor who was there, my former boss, the CECs, because that is what the Constitution dictates. I've talked to them, debriefed them, encouraged them that they should not have any tension before that time comes. They've done nothing wrong, especially our CECs, for them to be on their way out. It is the Constitution that dictates so, and we've agreed that there is going to be a very smooth transition, no harassment of our staff, whether you are supporting the previous government, that was the right thing to do. Muthuri Muriuki, Waru TV, Muthuri Kangangi. Nyuma ya ngavana Mutumantu Ithinkia kurita mwerekera ntukwegoro na kuria mabisa bau karia kaunti guchokua miankene ya Meru na Isiolo kenda kurikithio karia kari kumantere cha Mutwate ibataririte wirigiro bwao ati mpithukiro cha maitha ikanyia ni barombete mubunge wao Julius Taitumuko gwatanira na thirikari nene na kaunti kenda gukinya muthia makarika za mpithukiro cha maitha. Nicholas Chabari ni akurikithia. And direct that the rangers that were withdrawn from the northern grazing zone bayo kebundoki bagaria ng'ombe ciake ronda igwatho ngavana Mutumantu Ithinkia ararutire ntugo jegoro gitare aranya amuma kienini ikia amwenda antu ntere echa Meru untu bukenetie antu bantere no chegimbe no bakiona tabuka bwa nuntu bagwagagia abokaria bobwithiritwe bukibathangikia ende bakiona eno injeki enene igatetheria kuiga okaria mwezi mwetu watu arari ati tuthetaira toro awa antu baratha wa akau antu abagurwa bongwa mwathige gurwa yongwa ende meambora antu Ithinkia araririe iyari umbo tutethia na bolo debi tureta atia debi turona lakini tuina wirigiro na tatu ina wirigiro abwo kawira we kara ura ngona kanywa kana ne yo space yembera aretire atia araditire ndera rwene ne kurari na thina kuratuka ababari ya baya ko tukarora ni antu ko tugiyana na tutu inde bejina kanye ke batu lontu tebu otethio lakini thai ndo thinge ngutoja gwithike tonya agaria thiga na ya bakindike na myendora tu sasa kuringana na ora ng'ombe ciete cionthe thai tukwambia nyakura kura ringi buya ro nikenda twekuigwa Ithinkia kwiya nuntu kinya MP rikuo na atile otukabira twitikia Ithinkia no atutethia tuone kanya kurithia ni bwapio kire ngavana ora urejire thai nuntu bocoke KPR ire cokete thai ingwetikia tukata twene security enja sana nuntu bambere utongore bubari au mbere uti bubatu tetha cia security kinya insiemwe ng'ombe ciothe ciatire kawira atara tutethacia ngombira eta atara tethacia Taitumu gukia guthetera nara kiri county ngari ngwibwa ni yero gero na ni na mire na gwa tukonja marwa muno na ngekuru ikwanda ndo to bwa ringi thine twerera thukite re mbere piu
asikare bara beto bandie sio kinyo bayokia batena anto bange babotongoretie no kabakathiolonga na bawe mathaya kuthira ni bibio to maigwa ng'ombe cieto ikweta lakini no twende antu bakweja na baritanetwo nara ni teramunya kenda baminya Rwanda ru na barabaiba kwimye boboya ukarie bweto bokabwa na thineto ringiteta na mbere ikionekana ogwende bakiromba mubunge gwa Igembe North Julius Taitumu wamwe na mabitha abara bangi ebokaria bathirikari nene baithire bakigwatira ontobo bwa gavana Mutuma Anto Ethinkia nikenda ukaria buthinambe na kwagira bwega buru NBR bibi kamata ke asukumwa sukumwa ni kumwa unene na bwa euro onto Mutuma atetethia bila MP no mwanka ethore na support ende no MP na tumenere njire tu abatu tu awatu etorwa na twengwa atweta thamburu indere byake bwa ai ngwa ke yes MP abati kuba supporta kenda ukare bwe thapure sasa wa area kwetu no to ninyi lito muno ni wamba nwenda thina site thirikari uturongererwe county na thirikari ku ibaungane nyagiere njaro na turethia ntibonerera tia sumare na turokana ibora ya nyagie toa tungombe iboyere cionde barathiria endo enemwe etiona otora Mheshimiwa Taitumu no bati kwetho ekemwe na gavana no emuringa irathimo eitaronze nikenda batwe tuomba kuona utethio akariba batiriganiritwe kinya kuga ate barabara na chochi antere ino cia andu anda ichibatiri kwethira ikithondeka wegita na gita nikenda kinya ukaria bwethiro bwe botho kuruteka no ntoka ya kwethira barabara itikobwa wana ukaria na boka thinambe na kuthuka barabara ni tienji ni kaithuki tukaromba Mheshimiwa gavana noe nikenda ciire kebishwa kenda kutweka oto wa matoka ongari kama matoka ntothie mwa twachokia into bieto barabara miaka yo yonde ewe akoloka barabara itenjwa kwa wende ni kwenda kwenjwa ikiuma yondora ya kambe chafu atora bulo nenge ya nadhoni atora bulo kenda nonto wa security nenge niyo ekuma idata atora barabara yakina kwa unjere ewe ikwagara ne ya no ekenjo atora kinando ba ndewe kumazware kuringana security onto security ninjira kuma mutwete Igembe North Petan Class Chabare Sukuru ya St. Mark Kihotene Igembe Central ni baremi kwitha gikeno kiao nyuma ya Mutuma Anto Ethinkia uria wari mukaririgite wa mbondi ya chukuru kujukia kanya ka gavana wa Meru patongeretwe ni mwarimu munene Joseph Muriungi ni barombete Mutuma kuririkana iromba riawe kiribore kwagirithia chukuru ije kongi na kumbe umbithi ni bataririte gikeno kiao kinyabo bakiromba Mutuma kuririkana rutere rwa Igembe na sibitari ya aje bamuri mojo kansa Marion Karugi na aranirite na chore baba bangavana Nyuma ya Mutuma Anto Ethinkia urorari munini wa gavana Meru kunywethwa muma utwika gavana wa Bana county neje ndukimbithi kuma maua batithite kuirwa kwao na kumwendera kaita ke kautongeria Meru bakiwa bena wirigiro bunene ati ndukimbithi akabolelia boya kiri manifesto yawe nonto ni bethirito bakimwata mbaru rwendone rurari rurumu kujukia utongeria bo ndopongeza kana congratulate the newly inaugurated governor in Kenya, His Excellency Reverend Isaac Mutuma Anto Ethinkia, nontuba kuyokia county Meru, ito kuhope na ito kuirigira maendeleo yakambije kuoneka ground as compared to the last 2 years and a half. Mheshimiwa wetu Mutuma tuendete kabisa thaino nturubisine. It is the high time obati kolelian budget kinyethe supplementary budget rali ne speaker bundi kenda bomba kukirukia maendeleo ya meya ya budget focus kiri mwananchi sibitari yetu Nyambene rika na ituwete yakwe cancer center kenda ntubetu bomba tungatiro araka no tukansa nikoneka yingi muno mwiri ona yoembe itokuwa batu weretu sana asa youth na itokuwa interest cia batu tokari agency kana youth kana mbewe mbethi sikamba kwithira cie consindwa itokoromba gavana nonto hukuma otwailelerie sibitari cietu barabara otozinjera ithima ngenda ntubetu bakagunika turombe kwithira twimwatha njara twakari ba Meru county kwina agency baba ingi sana na bari bon kuromba gavana yetu bwana Mutuma kwithira kitabo ngwe inkomenda thai kwina ndo wengi sana rambe tukwethera ba musukuma nikienda mbo kwa gavana rambe tukwethera ba support ando wengi sana lakini inkomenda kwina atongeri baraba omba kwethera ba tongeru wenda pare bon kwenda Mr. Mutuma mbo kweba ikienda mbo kwethera tethia antu ba Meru Mheshimiwa Anto Ethinkia
Hii vita tumepigana na Mungu ametupea ushindi. So we hope that kona zote na kuondea Meru bari na eyoro ke speech norwe kinyambara bathamire Meru no ntobondura mairiri akuiba chokere ikwithira Meru, we are moving forward. Na reririo kweneza urumwe na raure nyaga wira mwangaza akaurua na weto rumonge kanonge twendane na twatanire Meru County endelee support mutuma ndaromba murungu othiri amwe ume no menyo awatanithie Meru County no ntungwitikira kwina thiri manto mengi ya bwithika. So geria our MCs gather, they have worked tirelessly kenda pa make sure yani njani bakumba kwithira revive Meru County again. Ke all leaders, Meru leaders kintu kira kiombo baromba anka baromba tafadhali kwa heshima kubwa sana pombe kwithira bakia mutuma peace of mind na piece of advice nikienda kwamba kuthira kirani Meru County nikienda tukonda kuomba kwithira tukiona maendeleo kungi na ku skuru ya primary ya St Mark Keoteni otongerebwa mwarimu munene Joseph Muriungi ira irirungurwa kanisa ya Methodist ni bakungwirite ngavana Mutuma uraba kwa nari mukaririte wa board ya skuru eje mbere ya tatonya thirikari ya county na araba bwithite maromba ya ucokia nkatho kiri Murungu no tubaũkirio mucio. Leo tuko hapa kwa ibada ya hadhuri hii ili tusherehekee na tumsifu Mwenyezi Mungu na kurudisha shukrani sababu ya mmoja wetu aliyekuwa chairman wa board ya St. Mark's Doleli. Mungu amemuinua kwa kiwango cha juu akawa gavana wa Meru. Na sisi tumekuja hapa sasa tuambie Mungu asante. Na tuseme pia tuko pamoja na wale wengine wote wenzetu wote wa Meru tukisema gavana wetu Mungu amlinde na mwelekeze vyema kuongoza Meru. La pili, nataka kusema kwamba wakati alikuwa hapa akiwa chairman wa board alituelekeza vizuri sana, na tunamuomba sababu tunajua the type of man he is. Vile alikuwa anatuongoza hapa shuleni, hata Meru County he is capable of doing the same. Kwa hivyo sisi leo tumekuja kushukuru Mungu na kusema asante kwa sababu mmoja wetu ameinuka. Bwana asifiwe. Sisi tunajivunia kwa sababu tumezaa gavana. Na sisi wana St. Mark sikuja leo tumesimama kuombea Mutuma, Mungu amwezeshe, ampe nguvu, amuondoe kiburi, ampe uwezo na mawazo. Bwana asifiwe. Tunaomba Mungu ampe wisdom, understanding and knowledge. Bwana asifiwe. Ndio aweze kupeleka Meru mbele. Tunaomba kwa ajili ya Reverend Isaac Mutuma, uendelee kuwa pamoja naye, endelea kumuongoza, endelea kumuonekania, aweze kuelekeza kaunti yetu na njia ambazo zinafaa na njia ambazo zinakupendeza wewe. Nikiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kenyua. Itana mbere kurumira nteto chietu tuchokere nkumenyithie nteto nkuruki. What? Yes, give
kila shilingi ina pande mbili, na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Weru School Tours ni chokerete kairikire mubango jo tujo gukiri aritoa itukwenda kugwatana na machukuru kenda gutetheria arito kirimantu jegie mental health. The only thing that can stand in the way of your mind functioning venye inafaa kuwa ni madre. Kwejana mataro za muturire. There's also something called to chill. What does it mean? It's to abstain. If you want a photo of the day, ukiona kamera fanyanga hivi ama unafanya hivi. Na wacha nikuambie ukiwa darasani pia usidhubutu kuwa unaishi hivi. Do you want to be the president? So you can become, right? Ukiria iewa na kinyako bakundi ya mwago. Mwaka muthiru itudhurete tukirionga skuru Kathomba, Jakiregara Girls, Kirindene Day, Injo Girls, Mukodhima Girls na Mugona Girls. Kethurano uende Weru School Tours eriongera skuru yenu tukinyerekere weruSchoolTours@gmail.com. Nkuruki itukugwata ogeni sponsors barabara ingenda kugwata mbaru mubango juju. Ituguchokeria nkatho sponsors betu bonde na Weru TV nintubogotwa kanyaga kagukiria maskuru. Aro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kara moka imbi nko barugera nante kuivangete. Yankira moto jaka bakara chap chap. Aya, kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega Boraha Premium Kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri. Boy na haraka. Botemba koja kwa bumo tike goromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Bako tsadia kuarete moto jaka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Hi friend, where are we going today? Just use your imagination. Go! My family is the only thing that matters to me right now. This is the stuff that Mimi dreamed about. These guys are the best. GoTV's ready to take you from your hometown to roaring stadiums and even on international adventures. So let's go together, from home or on the go with GoTV Stream. Sounds like a great idea. Woohoo! GoTV. Love it. Ntuko emwe nyuma ya mutumanto ithinkia kujukia muthigo jotwangeria Bwamiru akari kumabore na aria nino gavana wa ukabere Kawira Mwangaza umite ni bachumiritie kwa mukiro tongeria bantu ithinkia bakiuga bo bateno thuku buriku kana buriku ni bathithitie mutumana kumugweta za mutongeria uri na umbani bwa kutheremia witi na mbere kaunti ya Meru irombare au kiringa banojo ni gutara munini wawe ari mwekuru na kuombeka haumete gicigone bunge kia buri kienda gucokaniria wirigiro botongeria bwa ekuru na kinya kuboreria nkoro cia kariba buri kagitene ukauna bwa kariba maili 7 kuma wodi ya Kirwanari ibetite na mbere gukarano gwa kumane na mpitho kiro cia maitha haria utukuba gukira na Rwandethia Kathomba chi kumanja mwanya ntere cha Manyata akaribaba ni bakuromba ngabana umweru wa Meru mutumantu ithinkia gutigira kinyapo bakagunika kumane na yerekere aria were mabitha ba ukaria guchokwa biankene nikienda kurikithia ukaria.
bakiaria na metha yetu ya ntheto ngwatanire no ya atongoria bakuma ntere mwanya cia bore bariuga bo kibu bathukitie na njira ya thayo ntheto ino cia Reverend Mutuma Ntoithinke gutwika ngavana wa Meru kinya kethira urarari kukawira Mwangaza no kuma bore bakiuga ibonete ari na umbani bwa kuruta wira embega itura accept Mutuma iwe ngavana na ituraromba Mutuma ukiete iki na nyankoro cietu thaici na Mutuma yondumberi mtu mwithi na itukoromba ukia Meru kuraja na baadhi tu accepted Mutuma ngavana wa Meru na leadership ile leo bwana Kiraito former governor bwana Mithika Inturi former senator Kadhuri Muronge senator na leadership ya assembly tongetu bwana speaker bwana Ayubu amana assembly bitite nguge yonde nguge njega muno nguge tukene atwinde turi a Meru ngavana Isaac Mutuma Ntoithinkia itukwendete muno na wi mumiria na nuromiria mwanga process iu ciata cionthe na ngai oku na akuige na forma ngaba na agikwigira na aria akugirite kirundu mwathani na monetie akeya akarebindi keoge 2 years na gojikege 2 years na tuonete umur kuga muntu nono ki kuga atia Mutuma nono ki baba no kaja kuthani antu bono kagou nde kuretwe dige kwithira ina peace ya kurigaria turamukire nteto ii na njira njega muno turatongeria baburi na twauga ugwa karika bwega ikagitaniga kwara tongoria baba bakuromba baririkano kirima ntuma gutara munini wa ngavana araba kuromba thuro umete buri ethirwa ari mwana wa mwari kaingo kuonanie kuru no bombe wa thani ngavana arari mwana wetu wa buri na naretire tikuga nonto nararemerwe atuge kararemerwe ete kuru bonte bararemerwe ekuru baere managers are ekuru batongerete gutigujaga na ituge uri aragwire wenka please twiromba tucokerue a girl child ndupeti ngavana uti mwana wenka ukiari bure twina ana bari bathomu babaingi muno bena degree masters na bena baitite ngugi nyingi muno to batambua ngugira baitite atukuromba Meru ukabigwa bila bwana kitu akuga aenda Meru baitire ngugi ya Meru kwathania Meru batina ruritho batu atukuga giteke bure tunenge kia dibiti ngavana tunenge mwana wa mwari yotugeri tuciere yonto 2027 ngovana Ntoithinkia akenda kura cia ngavana na uka Meru ni kutuganda Meru with na balancing kana regional balancing kitike kirari kia mwana kia mwari wetu iwo wa thuro ni antu baba ingi muno nawe are makwathika na mwana akara kwathika yuti thina ya antu abuli bonde yuthi newe ndiupete ngavana enenkero girl child kuma buri ni tukuga ba tutoriuga na aria nyambene munene iteibinge iku itokonsindwe ya ntuba bore consistency na tutiuga imwari uri kono ntoto totomite kaba kabetwa uri ogakuruka athayukie giti atujukirie no mumembo mo wa disability no nto twina yewa mwanya na ntu baba ingi bara bena mawatho ni bathomete tutikwenda discrimination turiuga kenda kuthibitishika mwekuruka na mwari ice power na naiji utongeria ikunengero mwana mwari kuma buri kungi na kuntereche mairisa bakirwa na aribe na kimako nyume andithia cio kuyomichi mwanya tugubwa gukio mthi araba kuromba ngavana Mutuma Ntoithinke gutwa ntaira atio tuko turere kurawa namba na baiya ng'ombe na beta acio utura roteskari urokira guta te stoko etera uma na kambe yera kambe na etera uma bonde barete na ng'ombe na mburi cio ni ciretire na ara gwako kuraga nginyomba ma kurathiri sasa igire lakini uti mutara ombere kurathwa kinyomwe oni kintu kira kindombekia Mutuma Ntoithinkia ba ageria tucuburikire na kindiki nonto goko tukuinya koko inya muntu nande anga twetete nande gwita wainya nyumba tukoragwa nonto bagwita na mburi bagwita na ng'ombe no kuigwa batu tutigi ou na irio biongo tirio turare nabio no kuigwa nande thirikari ne tucuburikire kuringana thirikari yetu twinio mairiza ba kituone twina baba ng'ombe kende biresi ni awatire ng'ombe iu na kende biresi etena ruthara kubwata ng'ombe ti angora barone ni baba tari guciriera me utekere nguyo ni thirikari atu ni ariku
na nde batwe turua batwe kukia kombe kana tutwe na ginya ngama no mweru narunga arungame yani batu aturungamire tumenye ketha twira thirikari tutethi kana ketha tukarita wa nyumba tukioragwa kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi. Mubunge wa North Imenti Raim Daud noriti atongeria Bamiru kwa mutumantu ithinkia kanya gutara na bawe baria akomba kuritaniria ngugi na bokere thirikari ya Wenjeru. Raim ni achokete atetera bunge kumania na gukurukia watho bwa kigina bo mwaka 2024 watho buria bwatezanirwa akiuga kuri na morongo dethirwe zagikinyira akenya gukurukira nyomba cia Nteto. Raim aritikiri mubango jwa chanchamuka kiri Kameme ya Weru FM. Karibu sana mheshimiwa. Akiaria kiri mubango jwa chanchamuka ndeni ya Weru FM 96.4 mubunge wa North Imenti Raim Daud ni ainyiretie kaumanga bana umaruketwe kawira Mwangaza ari matoja taigwa buru atathikiraga kinyamataro. Hiyo miaka 2.5 sio ati atungeweza kupata peace. Nilijaribu kuongea na alikuwako governor dadangu namuitanga dadangu Faith Kawira Mwangaza so tuliserve na yeye ile parliament 12th parliament pia alikuwa rafiki wakati alikuwa akiuza simiti so nilikuwa nimejaribu kumuongelesha mara 2-3 hata kwa mazishi nilimwambia ya ndugu yake kwamba Senator Kisang huda alikuwa chairman wake wa ICT committee kwa bunge alijaribu kuzungumza naye ndio tukae na yeye na mheshimiwa Muthoni ndio tuweze kupatanisha watu. Nkurukira imna ugite ndwana ndene bati kuthirwa na MC barabara gwataga Kawira mbaru kugwatanira na ngabana mutumantu ithinkia kiromba anenkerwe kanya aite ngugi. Ni wale walikuwa wamepotea 20 kama watabadilisha mwenendo wakuje wafanye kazi, hatutaki vita tena kwa county assembly. Wacha tusikue na vested interest, tumpatie Governor Mutuma ndio idhinkia nafasi ya kufanya kazi hiyo miaka 2.5. Aria nkuruki orite Ngabana Mutuma kuthura njuri yawe njega iria igokiria weti na mbere. He has to make a difference. There is no two ways about it. Because uongozi wake itaonekana na najua he is capable of it. He is young na bora apate a good deputy governor ule hata kuja kumsumbua so hiyo peke yake inabaki na vile speaker Ayubu Bundi na MCS wake wale 47 hawa ndio the real heroes. Hata sisi tukiwa hapo MPs tukiwa tunawaunga lakini bila hawa 47 it would not have been possible. Raim kire ugambi bwawe ni ateterete abunge Kenya ni gukurukia finance bill iria yachokire yare manyume ya maandamano ja Gen Z. Ni finance bill si ati unajua there were some things which were good but misunderstanding ya finance bill ndio ilileta hiyo yote. There was no clear communication. Ile wananchi walikuwa wamekataa tayari ilikuwa imeondolewa na finance committee ile kitu and there were changes on the floor of the house na tulipitisha those changes ile watu walikuwa wamesema. Akinyiria ati nyomba cia Nteto icho itanenkanire Nteto tariria. Nyinyi the fourth estate ndio mna mislead watu. Finance bill ile ilitoka ya kwanza na ile ilipitishwa it was a big change. A very big change mind you. I want to challenge you. Next time ukiniita ama ukifanya please soma ile finance bill wananchi walikuwa wame initially kataa alafu baada ya public participation ile ililetwa na finance committee kwa bunge ndio ipitishwe were two different things. Mheshimiwa, let me tell you. But unajua watu walikuwa wamewekewa kachumbari kwa kichwa kwamba ni ile na hiyo vitu yote ati land itasijui itafanywa agricultural land italipishwa mambo ya sijui ukiwa na ng'ombe utalipishwa hiyo yote ilikuwa ni uongo. But ilikuwa kwa finance bill ilikuwa no it was not there. Ile ilipitishwa ile ilipitishwa ukinionyesha nitakubali. Raim Daud ni agwatete Amiru ugeni kire kiatho kia rujo kia gukunura battery Jackson Murugara.
MC wa municipality Caleb Mutethia Kibuko ugite ari tayari kuritaniria ngugi na ngavana Mutumantu Ithinkia kinya kethira ethiritwe ari umwe wa MC 21 bare baragwataga mbaru Kawira Mwangaza ugite romba riawe ni ngavana gutwika Nelson Mandela na kugwatanira na kinya bare barari kambine ya guonka kagitene okau nawe MC Mwenda Ithile na ugite ateberia mbungene rwari rwa kuthondeka kamiti iria ikathuja utumiri bwa mbeca kiri thirikari iria irakurukire akiuga kuri na bata ya kumenyera mbeca cha mwingi itekorere miukone ya Ntubakai Muthuri Muriuki na ripoti iji. Ongerio barabara ndende mbunge ya Meru na Mwenda Ithile augite kamiti iria areterero rira okenda yundwa ekuchunkuna miradi mwanya mwanya urombite kuthwegitwa ndene kaunti ya Meru. Kamiti ije iketa na mbere na itithiro ikibunjwa nikenda gutigera mabu kumenyekana mbeca icio citumika. Kuna motion director in the house, motion yuando committee ya go the investigation about Intobia Meru birabiurite. Motion yurata kwende yo ka withdrawn. Motion yura no ka tukendelea no committee ni akurugiru. Actually it's not even a motion, I committee ni akurugiru na committee rio existing committee. So committee ya karande. Na karande for the interest of Meru kenda tomba kuthiatera na kubwithe uchunguzi tumenya Intobia Meru kurabi karakari na tuika status ya Meru tumenya ngavana Mutuma ayogerio ofisi iri ariko aimbia ayokia no ndo every leader is accountable atigea ko urobioria Mwenda Ithile akiweke bata muno ni kumenya ati Intobia bitigio bisine na bitigia tatia nyuma Kawira Mwangaza gwithweke berua tumenya Kawira araitira ati ofisi ariko imbia ati ofisi ne na imbibire nyangerwe na nata wakarerwa so no mwaka mitira tukarende to investigate kinya na residence governor's residence ituraitire no na ndaigwa babarari nao baba atonyere ku na unyumba bakiwa kutina furnitures ichaitire utechegwo na ichauri na ichathirikari so Intobia inge iro tukwa investigate kungi naku MC wa municipality Caleb Mutethia awito na nyakethira atagwata mbaru muno ngavana Mutumantu Ithinkia augite nandi antu bonde bamenye no mutongeria na kira kona muno ni gavana Mutuma ethwa kigwatine bonde baraba mugwata mbaru na kinya urabata mugwata iburone ikurari na change of guard na ndo baraba ingi beije oni as Caleb Mutethia nta support impeachment ya Kawira Mwangaza lakini kwigintu kimwe kwenda antu bamenya athira the courts irine nkeri mandate I Kenya na constitution yetu ikuga Kawira Mwangaza atendelea kwa gavana oni ntethwa nditi na rwa kairi mpambia kuga Kawira Mwangaza no gavana na ituronere koti kuga atembio ko nkuromba ntu beto ba municipality na ba Meru county na let us unite na gavana ora atonyere turende thirwa kari mtu wetwa Mandela Nelson Mandela Rira ere president of South Africa kagita kapa dent atetria bagua baraba mu support na baraba tatithia ata na ndi baraba ta mu support ja oni Caleb Kibuko mbati ko ndemo stare ombere okuretwa raini ne kuthithia ata no support ya kuthithia thirikari no to that we are working for the people na wendi bawe niko neba kugwatanira kiri mirandi mwanya mwanya ndene municipality ngavana na ndi ura we Mutumantu Ithinkia nethirwe karibishitwo municipality nende tutege project ira turathithia twina project iwe bonda bonda twina project ya Cabros twina project ingine ingi na hii project iri gutethia thakachi yetu ntikwirigira any sidelines. I expect that going forward urokagura baba noe uragura baba noe na hiyo mambo isonge kisonga into thirikari ndio achenjeria goro jake His Excellency Reverend Ithinkia Mutuma itukoromba na inya na arua ndokare para supporta roterero rungi itukoromba na arua baturando ba boda bonda twetikanirie ni na arua tukathia mucamano jo munene ndene municipality ndo tugakamata twinte tukamata Caleb tumuikia ki honorable Isaac Ithinkia Caleb Mutethia arithithia ja kiri murandi jura kwambire jo municipality Job Kibiki kubekira mauta beterori jaba kende yana kuitethia kaunti manifesto yakwa indugite at all cost nkathithiria antu ba bonda bonda and big projects na indie kweri kuthithia petrol station
lakini ti petrol station mono more than a sako twathithia sako ya antu ba bonda bonda bonde ura tukareta antu ba bonda bonda bonde ba municipality ki sako yao whether they make their own savings na kenda tuba create what we call a posterity bombo thomithiana bao bombo thomithia kutirera kibo bongwa that we tuonete within our country most of the big institutions sirati yakine iridithitwe tiamba ilianjire nini ambo beginnings. Ametutengelezea project ya kwanza ambao ni ya petrol station ambao itatuandikia vijana wetu. Muthuri Murioki, World TV, Muthuri Kangangi. Misa ya mwanya nithithikite kiurune kia St Joseph Cathedral Mutindwa onde mambura za gukunurwa kwa Bishop Mweru Jerigiri kuthithika ntuku ya rojo kienine gia Kinoru na aria ageni banene bakindini na gisiasa berigiri gwikinyia munene okagwe no karimiseneje gatuonie nkuruki. Nteto cia kuthurwo kwa Monsinyo Jackson Murugara tariki 16 Januari mwaka juju ni kiewa gikinene kia mwaka juju mweru kiria Catholic Diocese ya Meru yamukire kuma kiri Pope Francis nyuma miaka 22. Monsinyo Jackson Murugara urene muchiaro wa Materi Parish na wakagita kau akiamukira baruga yawe ari batiri murungamiri wa Consolata Shrines Western. Morijo monande na nusu Diocese ya Meru ni awatire ntumirie nene sana kuma kwa baba Mukembu Francis ati kuma kithurano kia Consolata au tudurira batiri muriokwa wa Diocese yetu ya Meru muskafu yetu Salesius Mugambi na ndia ukinya miaka iria mukathe muskafu alitaga nayo Monsinyo Jackson Murugara ni athuritwe nandi muskafu muriokwa wa Diocese yetu ya Meru niyo nandi na arua turetete kathwana kumuthagana tumwamukira ndene ya Diocese tugathaganwe kuma Nairobi Archdiocese na kuma Westerns na rale batiri mune misheni ndene ya Consolata Shrine tumwamukirite na arua na tugwatanira nwende na maromba ya ugoro jajeta Vespers na nyunywa miuma ya mbere ya guyukia obisi takoajuta bishop. Wetikiria kuthurwa kwawe ntariki 19 mweri jojo tayo rojo ni muthenya jurajo watwiro tankunurono yawe. Igitumi ni kwithirwa ni ntuko ya gukungura muthure Joseph uria ni mukaria wa Diocese ya Meru. Obisi yeje gukurukira uchunkuni bwaya as a secretariat kana obisi ni uragie bioria ndene abatire baraberekeretwe ndene abiria bo ene bathuranirite gikanisa kimuturire kimantu ya kimoyo utongoria na personality ya mtu nikenda baomba kuona mtu mwega ukwendo ni kanisa ni antu norogethithia kanisa na mbere twina muskafu urogeta ukunurwa ruju ande aritwa Bishop direct kono ni abandu atakunurwa akunurwa ruju ande tukamwita liu right reverend muskafu wa Meru ndi mutethereria no gwetwa Koanjuta ukaria atiri ni ontontuko yake atho egutua mibango ni ithiritirio kathomba na muno na arua mbere ya nkunurano ruju Bwambere ni kwamukirwa mwankene jo gutonya Diocese ya Meru na ari antereche sagana mbere ya gutonya kathwana ni kwithirwa Diocese ya Meru ithondeki ni Tharaka Nithi County na Meru County. Nyumene ni kwamukirwa Cathedral aria ni ogitikia Bishop kijekene ja Cathedrali kireni ontuba mantu jairi jagitumi ojoro tugutarirwa ni Reverend Father Mawira uria ni mukaririgiti wa kiama babatiri kuma kwa batiri na kwa Bishop na mono Monsinyo ni kugatea na mwanya jo kunywa muma na nkunorono nimbi na ndi tuyita kumukunura muskafu nikendeta ndene ya gitio keitha tuigia nkathi ya kwa mukathe na lito reto kumunenkira mukathe nuntu kuna mukathe muskafu urokarite gitine nandi mbere akinye miaka 75 arisign ta mukathe muskafu akaethwa nandi agitawa Koajuta kuwa murio kwa uroka yuke nyumene nyumya miaka ije ya mukathe muskafu ratu ino Salesius
nawe mukathe Bishop Sarestes Mugambi uria niwe murithi wa diocese ya Meru amukire ati nteto yicha muri okwa wawe na bobo ni kuga ati kira Kristo wa Katoliki na berigire mbigweta mbere kuma rujo gato ikia wage kinene muno nguruginya kana bachiari muchi nekia watu ene baba mukembu bikinene muno rombete nikenda nguicha kona ndi ndu zirambi yokunda marema kidogo antereria miaka ire yake na ndi riu mutigire ngugi Kiria Kristo bonde nkabendero ridho bobwega pa Monsinyo Jackson Murugara uria kwambiriria rojo agetagwo kwa njuta Bishop Jackson Murugara. Nkiripotera Weru TV Bita Munene Gitonga Wakagwi. Mubunge wa Maraka Reke Mbiuki na ithurite Rais Ruto atikinya kauntini ya Tharaka Nithi mwankantu kwire mirandi iria ithirite rungamite gwa kagita eriuke. Mubunge ucio ugite ni arikite gutegera marandu ja kandarathi jaria jario na kagina kanini karia gakwendeka kubaringa njeki kenda bachokera ngugine. Akiaria na Karintere chia Gitumbani Kareke na andikithitie kugwata mbaru nkethi ya Raila na Ruto akiuga ari nama igatwika ya kiguni kiria Kenya. Martin Mugambi katumenyithie. Bunge Mbiuki aruguritie raporo tari cukuru ya gutinda ya gitarembari cia Gitombani ariuga kagita gakuri na mathina manene ma wandikani barimu ba primary ndeni ya nthiguru ya Kenya. Riu kira thirikari kurake ni baraba kuma ukurukira labda guritaya ikuo na gurisaini bo bagutuka replaced koguo tena twanya tweru twara tukuonekana muntu ne joiradi ni jianyirwe. Okay, likula kuonekana nafasi kidogo thirikari lonaga ikwenda kuandika alimu ila alinje JSS baraba urite degree ule amwe na jo secondary na jo iradi na junior anyire koguo litari gutena form 1 ariwo bakandikwa bagu ikodi secondary ko uratia ona form 1 witiku kuma cukuru ene ya Gitare Mbiuki arariria karibambari cia Gitombani akibanenkagira magema Kareke kagita waku akiugaga baugite no ankinya mutongoru wa mugongo akinya gigakinya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutigira mirandira yagomire kaunti no ekugomoka kenda kona gya kuraitha riu ni abangite kuja kuma kimeke akerwa Mount Kenya lakini twamwira tio na Tharaka Nithi kaunti weja ije kanya kidogo kwamba tuone action then yukineja nuntu liwo no keja ukeja gutwa tukeja tukwe wangono jaka mankula ni contractor ambia soke arute ngugi no kidogo kuma ukeja ukukirito kiona gakinyitie ku Mbiuki onanetie witigio na thirikari ya Ndagitari William Ruto ire rigitini kagita kariuga mirandira yagomire no nkinye chokere mulungura to yaga wa ma ateso atereka tusokerwa nendao. Bwana Yesu asifiwe. Atereka ndekale kwa Mbiuki nsokerwa nendao. Atereka our former senator and the current deputy president Professor Kithure Kindiki asokerwa nendao. Atitekeria William Ruto aja kolomba kula gukugaira kiuga atumudure atitwakirite barabara. Kiongera ariuga kuri na wirigiro bunene nyuma ya ngwatanire riogo thirikari ni na tigo gukithurwa Kindiki ari gitini. For the first time when under the president Merogu ninkuona nundu nani ninkuona numbers na still Professor Kithure Kindiki no deputy president yale au meambade ni barabara giti akwa ninka onoke ndango ngwikira tepu da ira Ruto ugire ala president ugira mutindwa ndi nayo nange ndusomana janka mugutira kamwira your excellency antu abo respect tukaina kuiberate ari kiritie na gutariria mbura babangi kuria marando makandarathi bara mirandi yao yagomire utigira bakari wana nkinya wira ino guchokera ile vile tumepanga kupitia kwa hii supplementary hii tumemaliza juzi last week ni ndeni okon babo ndebe na pending bills babo ndebe na marando ngugijia kwa mire tachogoria weru walipo hiyo ndeni yao tukaweka pesa kando ya kulipa hiyo ndeni yao na twasoka twabekira mpesa jingi ya kubulia certificate wingi mwe bakalura enda contractor amenyankuri wa malando na kwina mpesa still ya kumulia ngugile ambilia ngugi ile kazi nyingine atafanya.
Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Thirikari nĩ ĩritĩte mũkana kĩrĩ macibitari jaria ja kũrega kwethana ũtungata kĩrĩa aje baria bakinyaga ku gũtungatwo baanĩte kĩrĩa kizikene ta outpatient. Akiaria PS wogima Harry Kimutai augĩte cibitari iria ititiga gwataje ũtungata igatonya ũgwati-inĩ bwa gwatwo baruga ya kũrita ngugi. Rita Mwaniki gatumenyithie. Thirikari nene nĩvete mũkana thibitari cia andũ kĩũmbe iria irarugamia ũtungata wao atĩ tondũ tiarĩ mbia ciao nĩ thirikari makĩragwa nĩ magũkorwo magĩcunwo marũa ciao cia wĩra. Ĩno nĩ kũringana na PS wogima wa mwĩrĩ nĩwe Harry Kimutai arĩ thĩinĩ wa taũni ya Embu kũrĩa makurugũragia ũtungata wa SHA na njĩra ya kombiuta kana digitization. Thibitari imwe cia andũ kĩũmbe irĩ na thirĩ nene kuma kũrĩ thirikari nene cia NHIF na iria marenda mambe marivwe mbere ya mambĩrĩria ũtungata wa SHA. We are ready to pay, but they should not blackmail the government. They should not blackmail citizens by stopping offering of services. If they continue like this, it is obvious. They are also subject to renewal of license. So if you are not compliant, we also say, okay, fine. You offer service, you don't want to offer service to Kenyan in accordance with the Kenyan constitution, in the Kenyan laws, then close shop. That's not the right business that you are supposed to do. Gũkũ nake mũtari wa mũthamaki wa bũrũri nĩwe Moses Kuria akiugaga kũruta wĩra kũvĩtũkĩra kombiuta kana digitization nĩguo gũteithia thirikari kuona wa ũrĩa thibitari ĩraruta wĩra na ũguo ĩkamenya mbia iria ikarĩvwa. Wa ũguo ĩno ĩgateithia thirikari kũmenya kũrĩa mũbango ũyũ wa SHA wĩna thĩna nĩguo mavote kũmĩthiria. Thĩna ngwĩre atĩ mweri wa Januari na mweri wa ĩrĩ andũ 24,000 thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ marokire gwetha outpatient na kuna angĩ mathiĩte level 5 na level 6. Koguo twĩna namba rĩu ndũngĩtũhenia nĩtũramenya nĩ uma hana athiĩ hana na twekĩra mũtambo ũcio tũrekĩra wa digitization ũguo tũgũkĩte kũraunti ũmũthĩ nĩ kuga mũndũ akĩingĩra thibitarĩ thaa iria ũingĩrire nĩ tũrona thaa iria ũigirwo raini-inĩ nĩ tũrona wero gũtirĩ na ndawa tukona wero gũtirĩ na ndawa na thibitari ĩyo ĩna ndawa. Nake mũnini wa gavana wa kaunti ya Embu nĩwe Kinyua Mugo akĩũragia andũ othe kwĩyandĩkithia na mũbango ũyũ wa SHA kuona nĩ ũrateithia kũrĩvĩra arwaru mbia ciothe cia thibitari gũtarĩ na gũcangithia. Twatũraga twĩkaga marambĩ no ndũ andwarire nene mũndũ no ũrwarire athiĩ thieta kwa operation mĩrimũ yo mĩnene mũndũ ũthiire kũgĩa kana atuĩka no athĩnjwa marambĩ. Wengira nyamu ĩyo gũkĩrũkĩra nyamu ya emergency ũrarĩvirwo mbeca itarĩ mbeca na nĩ muonu andũ makĩruta wĩra kana makĩveca na testimony. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbĩtagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Habisa munene wa cibitari ya Maua Methodist Professor Mungani augĩte SHA ĩrĩ moyo ĩndĩrĩ na mathĩna nkabo jaria zabati gũtegerwa. Akiaria augĩte aje bamwe batĩ na intobia gĩtũmi ũntũ buria bũgũtũma bakaga ũtungata nĩ bakũromba thirikari kwerekania mũtambo ja SHA kenda Kenya bamũkĩra ũtungata. Dennis Mugendi na Rugonoru. Akinya baba ingi barina maramiko igũrũ kandi ya utungata bogima ya SHA kwithirĩte kũbateithia ndĩrĩa bagwĩte igũco utungata cibitari-inĩ mono cia mũingĩ na ndĩnĩ tũriũngĩte kinya cibitari-inĩ cia antũ biũmbe na imwe nĩ akĩappoint Divine Mũcine Maua arĩa mũrũngamĩri wayo Friend Mũthamia agũtwathĩra gĩcunjĩ kĩa igũrũ kĩa ajie barĩa bakwamũkĩra cibitari-inĩ iji nĩ barĩa bakwenda utungata gũkũrũkĩra SHA. Point out of 100 tuna receive more than 70% patients kutoka SHA. That is outpatient na inpatient. The rest 30% ni hizo insurances zingine because tuko na insurances zingine bado na SHA is very efficient I'd say for us kwa sababu saa hizi ukikuja na mgonjwa hapa na anahitaji SHA tunafanya registration immediately, short process ya dakika kama 10 na inaanza kutumika immediately amelipa. Nawe abisa munene wa cibitari ya Maua Methodist Professor Mungania aritwathira SHA itikwite buruta uria bamwe bakuga indi noka iri na mathina ja maingi ngerekano mantu jaria mwajie agwitwa ingi mbere atungatirwa. However ndenda uno tutegerete amenya
rimwe na rimwe kwina thina tubati kwelewa bomu bari wambuwa pengine sha utireo bangi bakauga ni kwite ndenda kuwa uru categorically non to the consumer sha is alive nikei na challenges inyingi na challenges icio tumuwanto bona bena thina na challenge mwembo makuwa ira hatari buru ukiaguia sibitari utena kibande yaku na nugenda kurinjizwa kisha wote mea kurinjizwa nonto utena kibande kila kikukuona ni wi kurinjizwa na account yaku ithete active onto ya M-Pesa na ingi chionde saba te kuregister ndo wengi wayokerwa nao utema kuregister kana ndo utena right document na uni kwinga wengi mno demona emote batu ndo mission hospital weyo strande nduri muito kundisaindi nya batu tukudithirio nikenda omba kutetherwa yetwe kwina nya challenge ingine nene ukiaguia for example ukiaguithira yunda wa kibande aguite kiteo ukethira mobile aguite active wote thero nisha ondu kona nandire wita kuyuki kibande ninguge jumo okia mobile wamba kuthithia ikabwana ondu ira isi no ndo company leo but kibande agugia ita endo ukethia waitu of course kibande otumba wita utumba ukiona haraka au nikio tumande kwa hospitali wetera ugete akurendire tembesha instead no twende hoteli jistikari to mongoli tembesha na ndaona jono monga igorwe eune challenge mwene kila antu betu na leo register upon registration undubone ne bulubula bone kiribu no mwanga iba wete premium zile goro sana ila mwana icho kawaida atumba kuweza na thina ingi nene ni ati mutambo juju jwa SHA jutirikitie kuthithwa jukinyanithiria uria jubatiri kuya juri na bu thirikari ni tungate system ya SHA is fully developed developed for example orero itu kuthia referral system orify from level 1 2 3 4 kenda watu to level 5 to that from level 4 and level 4 it is a system fully developed ya gombo weta kulifa ondu bakaenda hapo kinyabo change whether you call it public hospital or whatever you call it kinyabo kambio change nondo utena bakalifaje haba ikia no ngamura tueta kemeru weta mawa Methodist hospital and you kwethena the name been on the system it is fully developed na uni mwini atu ndo challenge thirikari for example ni ataomba kuthithia system itefully develop no kambia ku implement ande mukario maua kampu hospitali ira nyingi ni kuria kwitikiria antu no ntuba kwirora thirikari tirite mbesha ire itiarite cia SHA kiri patient bara bari treated ankuromba thirikari kabisa baciume ni kenda bakaria mbesha iu ni kenda ace bakinya no ntu tayari bathinje state kesha na bakaria bakono tungata both inpatient na outpatient. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Jojo umwe kuma Kiromwathi Gembe North ni aguteta ni kiria kuga kuri antu bakwenda kumutunya munda jwawe kuringana na antu ba mushini ati nitaka bati kuona kioto kuma kiri mabisa babo karia untu buria bethiritwe bugikanu kwa ni hospidi wa mutu ati Jonet Yanga kiuga ni bakuthithia utwiria na kioto gikoneka nyuma antu kuite kuraja Nicola Chabare katumenyithie Deromba thirikari nteti no ndote munde no muntu anteti ntikorowe na muchinga eso ni chwa toro ya chwa muntu nyumba na mukuro kwa teo achoka thokia thamane kwa mario ya yothe na mira au nangethia muti yamba weta koti fairo yete koti itari na ntobeli ereki musa na ntonga imwa na nibo ausika gwethemo na no toti sabundoki Babone antu ba family ya Angelica Ntonja mutema kuma ntura Kiromwathi Gembe North bari na ankayona kiriro okinene kumania na kinyamara ba ukurukirwa ni mwitonga umwe kuma ntura inu okumenyekana ata Eric Imusa uraba kuga na anjerite kubathangikia abonene nontuna kwenda kubatunya munda awao na kinya kwithirwa akiba enyangiria into obiao mundani ojo na bagire gucheria kioto kuma akiria tongeria abokare kuma mutwati batigotethuka nonto mwitonga ojo bari ugaika kugukumana na mbesa bibi na thina
ni mwitongo yo wa ikamunda kala ni mukuru kwa ka muntu mucio ayo mwa kwa tuika muntu ra kwanda mitekyo mukuru kwa mwita amwire yo ucenje kamunda aku unenkere ka kuniko nenkere kakwa na remere inde ka utura ka ututhiria utuku watu araro ninga mechinga tema mani utuku gelane kirarere kira kirinjara mwitongo na mbeto nyanyasa na inyano eka were kimusa ari ninga nyebundoki mamina kwa binde wimbe pele musembe yomurazi no twagunwa bundoki magara to gwa na utemethoka kaweta ndene wayele atogwe ndiamba kwembe na umwe kwembe ya ugwa musiere ngyo kintwara ro muro tuko tegwa nimbete aro muro akithageno tuko na pisto ai ni amutegete mwitongo na tunyanyasi etasi nyemunde twakwenda kuitona baba na akwire na tutatiete te munde to te mundo batiete weto tue Erigi omuza unganga na mana ari nya pisto tu unganga na iro ende alugerie ugwe bariki alugia ende wondi ngangi do atwiro tutisa no tonga bu batu twete kuthitanga kinya twete kwa ndizi yae ntugwe ubairia munda ndizi yae twetete kenda batika irie munda eto atutumire kwa zibo kweta kwa zibo tware kwa zibo kurie zibo twamona tha 12 bai kuriki kuiria munda no ndizi yae betira abalugerio otheri baithie mucie bare man tureta twathitanga kwa ndizi yae ngua toritere kenda twandikira kesi indi bakiromba atheteri bakioto wamwe na ntu bagwendi ibwega kinya tongeria abonthe baibumire kubatetheria nikenda bona kioto kiaona munda wao tikayuchwe thirikari ningi lio tutethige muntu agara twangaizo tu nyo tura mucie na uganio mecio tuko na kwa guki uringa mami bundo kiace toro itukabirwo urindi no tubatu twithine no batu ithine ne tore tuko mama ni atari ne no kuona muntu utongona muntu olalia onwara uririte kuno wate tora muci na etherua muci nibo thirikari yumbo tutetheria antu au na yumbo tugaria thai maice tutwira atarine gutu gurare nya ginya mucie na no yoro weyire na weyire araithi mucie kuringana nao kukarite gwikara ya kanti waite antu kana bai moyo yo moitonga bi moyo ele batwe tweretie yusi ni kuona akie twikarema tutura mambene ana ibatere cukuru katutetha joni antu twe na munda turi kumakira mwathige North Betan Class Chabari tuchemanie rojo rukiri ndene ya mubango jwa kugukia beta Maureen Kinya mwana ndio Mathithio ni Grace.